Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yo, of course, hoy. Namuhla ta khala la bile ma nga the president. Le nga ta hi link of course. Mahlawusikiza vele vele. Obviously tlhela va linka vele vele na DJ Gift man. Hoy amakumu of course ta hi hetela hi mlandzwa wa Ndzumba. Swi ta njhani Master T? This is because ka previous video mi nga mi xoni DJ Gift a fika a va hlasela hinkwavo ku angarhela na yena hence na yena la ka video leyi a va khumbeke so so before we play this video of course ku na a post leyi DJ Gift a nga sungula a yi tsala laha of course a fike hi vona fika tsala ku xiwe khale a ka ha ri na nchumu babu and then of course hi fike hi vona fika vekela that stop nonsense. Swi komba ku ri a wall ya swi no ku thomathomiwini. In other words, it's basically trying to say ku hi nga yi mhaka leyi yi na reta ku a nga khavela bena president. In other words ku yi win yi we khale ku hi perspective ya yena DJ Gift leswi a vulaka swona ku bena president yi win so ku bifi yi kota ku nandziha ni nge zi ni narrata nchumu ni swi tshikela ka n'wina mi analyze ku mi yi vonisa ku yini hi khe ya ka video vele vele. Of course ni hlawusikiza vele vele a hundzile president Mayingani hi la love of course leyi la ku hi vulavula hi yona la le ka president nga fika hi endleriwa kona a ri le ka president Mayingani as you can see a ri le ka yindlu ya yona leyi swo update hi yindlu swi update ngopfu ka ha ri ndio hi focus ngopfu ka that la mngameli Ximaki hello abalangi bangena nyana vuri kwalaho kuswona loko ka president Mayingani kahle a ku yiwa kwalaha a kusona yindlu ya president Mayingani la live of course yi nga fika hi endleriwa kona va fanele va hina va nga ha hi nyiki ti-date masiku lama to ti humesele ku a chava chaku bobo ngopfu a swi vona ku n'we mi va hembele ngopfu a mi ta swona loko va jika hi khona va ku a hi ya xi ta n'wi dlaya mavoko ya xi ta n'wi dlaya mavoko va jika u ta swona ngopfu mfo we boza we a ku boza ka huma mongolo this is because of course by far tani mi swi vona ku vele vele a hi za hi vona hala ka site ra DJ Gift va announce the date and hala ka hlawa hala yi khale khe hi tiva vele vele date khale se swi update ku date ya the 4 vele vele unless if site ra hala ka DJ Gift vele vele vongo va kha va la ku juma vona mhaka leyiwa unless so ku the details a hi va na tona ngopfu ka DJ Gift a hi na tona la ka hlava already se details a hi na tona because ni ka live leyi sungula loko a yi endla a hi nyiketeni ti-details laha ni ka album khe hi swi tiva ku na va mani hambi swi swa va nga sa helela and stuff like that va ngopfu kusukisela 2 years back va ri ku boy good Friday n'wana yin'wana kusukela va ka va tiphikizanisa na n'wina hi chauke swi vekeni kahle a ni va mi tisele opponent yo sungula hi chauke va la ku no yi phikizana na n'wina mi pasi a hi gasi na gasi yeah of course that section kahle kahle hi nga vula ku yi kongomisiwa ngopfu ka Hosi Ngom's The Post in the way vele vele ti hlangana hi Good Friday a yi hlanganele ya Msilo wa Yingo of course ya psychology ku tlhe ku hlangana leya ya hlawusikiza vele vele ya Khazi na Khazi so clearly na the views the streams ya ku lola ngopfu swona sweswo no bala ke the ground it was very clear ku ya hlava a yi bini la ma vona mhaka leyi hi yona ku ri first opponent ya leya vele vele amabuya hi naswo swi va vuya ra vunharhu ya loko va ku va vuya vele vele va rifera ka leya ya hlawusikiza vele vele leya Sarah Boss loko khe yi compare vele vele na DJ Gift leya Xinevas so leya Xinevas vele vele ka iTunes swi vone yi be number 1 however in terms of the streams in general a yi tirhangi kahle
like loko hi langutisa like in terms of the platforms letin'wana ku hi fike hi compare na leya Hlavo in overall mi kuma ku hi fike hi boha hi xiyimo xa le henhla swinene sweswiya even the ground very very hi twini serobos mina xi ne vasa ndzangi ku yi twa on the ground swo swi ku referiwa ka swo sweswo ma yona mhaka leyiwa unfortunately very lexana xa ti-iTunes lexi a xi kombi ti-streams lexi loko a xi komba a swi ta hi pfuna ngopfu naswona hi leswo that's why hi vo ma 2023 ni vuye ni disagree na point ya president Mayengani hensi mi vuye mi kuma ku ri mina ni compare ka channel ni tirhisa ti-platforms hinkwato vuye ni disagree with him because that thing a xi kombi all the information ma vona mhaka leyi xo fika xi komba ku munhu i vele ka number 1 number 2 number 3 a xi kombi ti-streams so so hensi loko mi kuma ku hi conclude swilo ka channel hi fika hi nghena ka iTunes position yaleyo hi tirhisa hi nghena ka Spotify hi nghena ka YouTube i ti-platforms leyi hi tirhisaka in general because you know master two ha ti-iTunes hi tirhisela vo Spotify no YouTube music so swa swi ri fair that way in terms of comparison album ya mngani yangu na ya vunharhu tshama hi nga beat nice tsama yeah, all right. Yeah, as I've heard, although I'm very long, I started very, it's cousin. I'm sure we won't mount TV, even if we mount TV, like, like the voice my TV, and all over, we can quaran. You know, force and we better got the song, or some rod to all and to the Makata, the bedroom, look to I'm sure what I'm looks to in context, really clear, sim, really a gualano, not Diana Rishin, look to sit in Gualano. Na hlawa ngutana hi kona na president Mayengani va kona ka that clip so mta come comment ku mi twisa ku yini general I don't give analysis ka risimu loko ni kha ni swi tiva ku himpela ri ya ku humeni ku fana ri nyiketa analysis ni va ni kha ni nyika n'wina platform yo mi vula ku mi ri twisa ku yini risimu ri njhani mi lava ku improve or kanjhani ma commenta below because ku na high possibility yo va nga fika va ti cheka ti-comments ta n'wina ku loko ri ka improve ka ha na nkarhi ma wena mhaka leyiwa ve nge vuyi leyi yona mbacila yako hi leyi hina hi nga yi rate na mbacila leyi se loko swi ri tano minjhani mpfukile Hi, hopefully that's the case. Maswa swi risk leswo rate leswi minkarhi yin'wana swi fa swi hopanyana because I remember ka project leya Dr. Joyce Rimandi ya 2024 leswi nga fa swi kombisiwa ku kombisa ku risimu leri ra yina ra Bambari leri a ku ri rona leri a ri ndliwe last lero a ri nga teki ngopfu ri nchumu ngopfu ku ri nga ndliwa last so and stuff like that mi tlhela mi fika mi kuma ku yi ro the best song ka the project overall ma vona mhaka leyi so hopefully himpela i number last hi nga vula tani ku hopefully number last a hi rona ri nga na power ngopfu hopefully so loko swa twa loko it's a good song ri normal kahle alright va ta vona mihlolo va yisa lava va ta vona xipuku loko va nga hlambi u ta vona mati kuna la nga ta vona mati na la nga ta vona mati yo mi swi twile leswi swa president kasi i xa mampela mhani ku yo hi chansela ka tinsimu leta beef mi swi twini lexi ni ri yo xi chansa kasi xa straight kasi a yi veka yi hleka swa straight hi khensi ngopfu ne a yola ku mi twisa swinyana swin'wana and then liya ku ya va track 7 yi le ntaku leyi i track 7 hi yo ngoma yo hetisela leyi kahle yeah so a yola ku mi twisa nyana swin'wana hi mi twisa swin'wana ku hi le ku teni loko ku hi le ku teni a hi vuli swo huwa hi vulavula mhaka ya serious danko hi le ku teni hi na Bujo va kona na Prince na mfanelo wa mzulu loyi nga ku n'wi sayina Tsepiso na Bliss Boy van'wanyani na Easy Mabas MC Junior
yes ya Ya vanhu va nyona swi twa ku na vo Blaze Boy kwalano na even na muzulu loyi a nga ku hlayiweni in overall lavan'wana hawa hi valava hi va tivaku va tshama va ri kona ka the project and stuff like that ya very very murhangaphandle yi tshama yi tele la tanihileswi van'wana loko va chinga va ku i ya yona ma hlavuka wo producer guys is not a vocalist a hi swilo leswi hi nga ta swi kaneta ni ya na lavo chava mati na vo va kona kwala swi nga endleka n'wana hi ri ku va bayiziseni hi nga va hoxangi a hina ha ti tlanga ti-game ta hina swi nga endleka hi va ti vulavulela kwala swi helela kwala loko album yi huma swi kona vona va lwini ni game munhu mara le murhangapha ya ku tlangiwa ti-mind games mara ya vava mind game leyi i mind game ku a swa ndla beef no rhanga beefiwanga mi kuma ku a nga beefiwangi yena a beef leswi of course nga ku kombiseni ka swo kwalani so it's a mind game mina as master tika case yo fana leyi loko a ni ri DJ Gift a ni beefa it's better ni va ni yi riske that way ma ni beefa loko a ni ri yena a ni beefa mina ni release kunene swa fana i mind game leyi we never know but ku hi ratio leyi loyi khe hi langutisa like the chances yi nga yi ri kona because loko ho hleketa kahle track 6 liya yi tsale ngopfu yi tsale khale ngopfu hlava a yi tsale khale ngopfu loko ni languti the chances a ni ta ku ni nga vula ku 70% I believe yi nga huma that beef ku hi side ra mina 30% yi nga huma hambi sweswi va se va nga busy na ti-mind games la mi nga phandisi nhloko president vaisala mara nga ku loko ku nga hlambi phikizana vanhu vo tlamba a va swisi ku na VIP na VVIP ya yi le ka general mara la ku ta ka VVIP manyana no album ya Tlabusikiza yi le kuteni yi le kuteni ma swi tiva ku yi fake hi ndla yini vaseketeri swi nge endleki swi nga endleki yeah President Mayengani wa vulavula and then of course khe hetela hi milandzu wa Nzumbane so ku na hi comment of course yi nga fika yi nghena from Freedom Maswanganyi as you can see kwalani hi yona yi nga notify so hi vha yini vele ya swi verifya as you can see amake huwa loko fika hi searcha masa wa thawula kwalani hi fika hi kuma ku se yi na 1 million views as you can see kwalano so hi nga vula tani ku congratulations to mulandzu wa Nzumba a i tirheni swinene a i tirheni loko munhu za fikisa 1 million a i tirheni and xi fikise hi 8 months as you can see kwalano so ha n'wi khensisa a yi tlangela advert leyi kota ku hi tlanga the sound here ha n'wi khensisa i tirheni yin'wana ti-songs leti a ti ri very very powerful eka lembe ra 2024 a ri rhandziwa swinene mitlangwini vana va ri tlanga swinene hayi huwone mela timovha a ti xihoti timovha kuloni vanhu va Xikwembu nkarhi lowu ni nga chena mavoko xikhwameni ku va leyi i ta ku pi u hundza nhlampfu a bayisa movha a ti nga kholeli vanhu va Xikwembu ka ti nga kholelani hawa ho pi va ku pi ti huma nena nga fambiki hi timovha a swi ta ku xihoti tsanisa ku yi loko titimelo na hundza i se va bayisa movha xirhambi lexi